Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka All Meghalaya Pharmacists Association hakar pesan tarik uyayong arajar pesan kala IT da kadorkas how Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shembor lang rinja bandawa ya ka council baka deban pendu no ya ka jingai trading license syaki bamdai ki khasi ki babu ya ki dukan farmasi unong aiktien jong ka seng uba East Imli ha ka jingkran bat ka kanhun lung khubor jong ka Batesi TV uloong ba kajingdawa kalongru ba ai license khaishu ye ki brio ki banabar ki bawan ban pli dukan pharmacy thamai ban batha ye ki dorbar shnong dorbar raj dorbar hima ba kinom ai NOC shu shaki bamdei ki khasi ban pli ye ki dukan pharmacy ban penmi dakaan ka bakhang persha ye ki khasi ki ba pensha kerteng na ka benta ban ai jingkershan ye ki wei ki jaj ban rio bat ki wei ki mat abidi bat tingkan pharmacy dari nomor ba hindi ako na jaga apa dan konsep so yung municipal yung kran sa mga rate kran dia kini ke benta kita jaga kita konsep nomor babun di bukan farmasi lapan nomor directly namang ni di practice di bukan farmasi kat hadu mereka babun di baron do partela English movement ba yo ka assurance anak kaling beri ba ini lembaga ni kecil dawa itu iba nam ai kerting license lo ni lalong giling ba nang ni sakmat kerting license habi di baska bukan farmasi kinama kin isu ba kumai te kabar kalong ba namar ba haso ban yo kerting license kidan kamhi ka NOC na di tumpin na kinangalam snong la directly di sorka snong ba snong na di kinangalam hima ada kinangalam raj ni terpat na konsel ba lagum di ban ai no connection yaki ba kinam dei su ban ai ya ka NOC ya ka bril bonde khasi habati dan gajung tumuan ban seng ka bukan farmasi namar ba ya kene ka khasi juni lala te ka ba lai kalau ka dei ha ga bede bat kan ka jing long la menang guna ki belum kulit mesin perda operasional ya kena gajing kulit mesin gujul dah kebalik darab je ya ka kam jumlor umum di kisi kena ka bu jumai ka pateng ke banuan ya isi ba untuk lar madam sedang habis di kini kita tinggi dah tempat jor ya konsel ban sintia lor ini ke bentaru nang ba di bukan fungsi di banang nasi kemat kita dan gajing semua bukan dibanding si in my terjangkau kaandu katrekam sisin mangilai katrenation di hapsya hiban ringi ni kerpat pada ya konsil ba kinsingkia wala daki yolat makana ban ringi dari bagi itu di badan hak itu ka bukan pada kendai di bala register di pharmacist register not pharmacist jung gejala di bagi banabar kuman dan subahai ini dah bakin dan what registration juga registration as a pharmacist plus entah di beri tu dokumen entah di basu buat dan le business ni nomor babun kijak babun mereka awareness nang apa ide na upai ba pada nesu bende menambah kun kipai ba nang lik sindawai apa ki ya kuno ka dukan bakisong apa kishimi dawai ya keli ki nomor bakat kum ke farmasi at diberi upat baru lada tu basyong ke depan inde farmasi kilak mengkal bakat kum ke farmasi at takdai spa sautra kadan ya takbenta bakin diberi upat ba lada tu nongsyong ke depan inde farmasi kilak mengkal ngilong awe ngilong ai musim ya ki upat ba semua terilang bani nang ba kani kede kam kapa dia tengku hibat ka im kayap jong kecil